Right, abusia for me chachi obi am obi akwaba e the Baba Grace TV. So me say twedi ampo nyankopon adom. Obi an ho ye mesro so be kan ho na like na comment na wa share. Ama foforo nso enya bi ahwe. Me so obaye nti abusia nya mi sure na onye wo so akoma so ade. From after the demise of that lumba, same be brain akoso. And ye na ye kan sem say the fa abusia fo, ye kan sem say the fa here ho. Na sem ti bi koso amadu ba bi a o tie nsem bi a na odi ya o tie nsem bi a na o tie so busa ade nti kra. And it was a basa. Now, Sabri, I'm not going to say officially that lumber bush for Yama me akosia sewa. Oma kab ma ba bonting. I bet chain se mokaka. Na mama akosia sewa chain se. Nipa be brain dinner tabi na hu bu on tent afidi so. Se the nipa bitimi e dinner temo aka se mo ya. E bia nipa no kra bia odi atem so ase won timi nka nkyere ne ba. Yes no de yama me panyimu ti se yama me akosia sewa si wo. Na chese wa dinner temo aka se mo ya de akyere no. Na mama akosia sewa chim di ntia. Saa brand be na wa ye din ya nsem na amanfo kalifa ho na won kasa ho then so wo behia se obekyekyere nsem kakra ama amanfo ho se o tin nsem bi wo monten so na nipa bi tu sire ne abasa so pa no a wa amfa na sem na ya na entesa na ya wa ye din na anye se bi a woni bibia ka na mom na sema manyame sanse wo gidie se twedi ampo nyankopon ya domo a enkonimdie ebeba so finally nsem amanfo biblia ka de agu ye ma me akoso asewa so bi ye nsem mu ye atemdi nyina ma me akoso asewa ene the Lumba family, the Fosu family ababontin abechech nsem. It is a 3-page document and the wafidi nsabria ye bedin nsem nyina monkowo. Now this is written by the family press secretary ya ujida the Fosu family and what trace ansemi e the ababontin so yes enti ni na ye entro ya ye ka de gu ye ma me akoso asewa ne abusua so afi nsem a egu nipa ho fi defamatory attacks a sebe nipa bi ka edigu ye mama akoso asewa so. And then also the Fosu family also e won tent affiliation no matter mbo ase ye omo chene nyina mo na ye sha ase I was saying the Fosu family has found it necessary to break its silence and address the public following a series of disturbing and defamatory statements published on TikTok by Miss Lydia Owusu, popularly known as Mother. So much say in your baby a friend say Mother Lydia Owusu en say me am name kwa prekope and our band tent affiliation so abe kanse mu ya abe kanse mu a ha adwen pa de afa abusua no ho ene nsem bebre ene waka ene omoto ombo ase eya no enti omocho no say in her videos Mother made several allegations against Mrs. Akosua Sewafos, the widow of the late Ghanaian music legend Charles Kojo Fusdad Lumba. And then say video ya ye kan yini aba friend say Lady Awusu don friend say Mother ya won tent video so eba ye no o kan nsem bebre ya nsem no egu ye maame Akosua Sewa ho fi ye maame Akosua Sewa yinanim se o ye Dad Lumba ne yire said ye say na efata afei omoto say among the most troubling claims is the assertion that Mrs. Fosu's marriage certificate is fake. And it was nsem o kan yina no o kan nsem bebre ina titi bi ne ade a na de man ha adwen pan say ye ni abai e kan say ye maame Akosua Sewa when Dad Lumba o ma wa de nkrata marriage certificate, German marriage certificate, no, fake na and this are no could be any. About the cars, I say no. I'm just saying, no, quite a man, hard dream. A tea, I come on a blood drain in Tias. Say, over to me, I come on with me, a cassa, and I could be say, Mamma, I could just want that room, Hawaii and cat and fake. Ewa bra, and you know, I didn't want dance yes, a brands and 7 shots, and a character be free. The German embassy or Ghana has a buyer. Now, more air cardiac piece say there is. Valid marriage, there is a valid marriage between your mammy and Akosua Sewa and that Lumba. It will be a surprise, say, Rabban Cassan. Now, for much say, the Fosu family categorically reject these statements as false, reckless, malicious, and entirely unsupported by any credible evidence. The sound say, Rabban can say, yeah, mammy Akosua Sewa that Lumba, and Krata, fake, that be only Bibiasan. First of all, and this I am to the Air Force. After aba no ase wa boni sremu e na wo kan nsem bi atisa aba bra woni nyina so di fapim bi enti ama wo kasa nsem e na fe nsem wa ba ne kan e fa marriage ya Lumba ne mama Akosua Sewa jema wade ho sebi when tumi amfa dance ya na se nyina so bi akra mu oduru amfa mata na se no ankyeremu ankyere wo ma wo ka chom so de enti America se bi a ya mama Akosua Sewa kwanda Lumba wade no German marriage no and this are you fake no e bia madansi ni me nyina so ni want me afa nyina so bia sa antra man sign but wa ba bontin abeka dia to mframam say awade between mama Akosua Sewa and Lumba are you fake e wa bra woni adansi bia
Now, from what else Muchim say, the family also wishes to state unequivocally that any claim suggesting there was communication involving Mrs. Akosia Sewafo on 29 July 2026 with any individual as alleged on social media is completely false. How about I say no? As I go back and say why I'm a person about ball my feelings now say sometimes it be a way did we at the baby member was. So try much I say. And probably and some people can say oh not too long ago bosom ye twam ya bosom nso na to so de no nkono aba afim pioneer de nsi e ma me akoso asewa and will be kasai ya che say aba no kan say na chem so ntimo amudi ma me akoso asewa chi no e mo kokko de John ya de nyina mo che say ente sa adanse ye ba akokora ni wono and nyina so bia no we che sampa ye ma me akoso asewa or obi akasai that 29th day of July 2026 said ye aba na aba social media so abe allege eke kasansem say enye no koreda bibia say ni ho enti sansem na ye montu no kora bia ni and after musa chi say the public is urged to disregard such claims as they appear to have been fabricated solely to mislead the public and create unnecessary confusion enti omo say abusian na ekasa yo omo say sansem na ye ncho na da yeah nipa be shira san dem so ye nkuchire to nhye adwuma say Bible nti na be kasa e ma me akosi ase akra no obi kasa is other way o kasa na ma me akosi ase wajita fon ko say ense ma mi ko ye kuma ni kura woni wo mo esi oni wo ewo asemwa nti ye kuma ni kura o san na wo twotwa wo ni wo kose ka bom ene na ye se kunku ye ko ya ma mi esu ni faso ni nya nya mpe be binsa enti wo che se enye no kura da na emom adwuma hyehyɛ na baba awa no eni pe bia hyehyɛ se ye kan okra miam na meka aba ni pe bia hyehyɛ se be yo be hyɛ ba wo be tu futuro gu amansani omo tu futuro gu amansani wia na fe omo de akanya ansem no amanfo kwa so o eni emekura bia se me kanya dia me di ma me achikura me pe be witi ana se omo a isu se oni omo enya asem no court nya akra no o se twa no omo kose enti ente sa no ko bia ni na fe o chensem di enti a ya me akoso se o why dia na onfi obi I will say for many months the Fosu families deliberately chose the path of silence enti there bosom bebre ni na that lumba di sebusuan omo yo ma say omo nkasa omo be di obi ape bia wonka nyame na be di omo asamam and omo say we believe that truth, dignity and the rule of law would ultimately prevail over rumors, speculation and misinformation as omo gidi say bi no kura ye dania e be di hine ewo yes so ebedi hini wo hu so ebedi hini ewo nada ne nsem wani so na no mo chem say ebe omo ye din nyina no ebi ma fa ne say o wo mo emere wo mo nkasa wo mo ani nye din li betimi atwa fom so ena nipa bi afa kwati kwan bi so say wo busuan ye din ntino wo mo tu futuro gu amansen ani e ka nsem a enim ya nsem wani no mo ka nyina akwa no mo ka no mo de say busuan ni wo mo ka no mo de gu abusuan ho fi afei omo ka na so omo de guya ma me akoso ase wa yo that lumba ile so omo de gu ne mufi enti omo chim sa ya omo se da bi eni kwan se basa nsensem nyina ekoso a na egu abusuan ho fi ya egu ma me akoso ase wa ho fi so ni aso bi akre ne ye nya na unfortunately that silence has been misrepresented. Okay, unfortunately that silence has been misinterpreted by some as weakness and exploited by others to spread false narratives designed to damage the reputation, integrity and honor of a woman who is still mourning the loss of her husband. Then say, "Ya mama akoso asewa. Na sabe ogusu di ya na Nicola nyame dia na ogusu etins wo di awe asa yenye bibini emfa mu ni mu ase na yemfa emu animtia na yemfa mu ni mu fi ye ni kwanse basa digi na ha adwen." And omo chem say throughout this difficult period, Mrs. Akosia Sewafo has conducted herself with grace, patience, humility, and remarkable strength. This I believe na yeah say one day na ye say na we ka we na we na nsem be break us na. Ya ba me Akosia Sewa bele mu odin na why na adwen say onu obi ani ntimo wasi ne ntokwasim bia. Why din ya bele bia abotremu afi ahobrase mu ene gidie wo nyame mu ena wato ne bo asia said na de bia wo bia o de be ne kakra na so na adwen say onhwe emfa so ma woni a e kan sem gu ne ho fi onhwe emfa aso ma won e kan sem edi gu na ni mu ase e wa banyina so bi ani and so mu chim say rather than responding with insults or engaging in public exchanges, she has remained committed to preserving the legacy of her late husband while respecting the legal processes currently before the court. This our brain na I can sem edi gu ya mama akosi ase wa ho fi no mama akosi ase wa de wa din ya o say
o me yi obia no because be kai abere kura mu be ye den na fe court nsem bem no ebinu make argument say na maame akosi ase wan so ma kwan na nka obi e bi ono so ababo ti abe kan nsem wa anim dia fa na obe kan nsem egu na ne wase dia fa no oma ye nchi no me bi to ya say maame akosi ase wase ono obi ani acha ichi bi na se maame nyame obi apa bi a won kan fa na eno na abusuafo chim se sa abre yi mu nyina be na nsem hia ase be sa afini no ye maame akosi ase wa wi ata so se woni obi ani ano baba ye se bi obi abe kan nsem ya fa no so ba na obe ke bi da bi ontisa onye bibi etisa afin onu obi ani se o wona waka se dia fa mo me yo sei me do kwa ha da bi o so obi ani sa on ye wa na dwen awiata se me kunu Charles Kojo that lumba se be ne bra obebo ye edin obi ja wasase so e na obehwe se obi kura mu ye obi protecting the legacy of her late husband na afi wa koso ahwe se nsem we wa court wa iguso ka ho asem no eno odi ni bu obi abema na wati the court beka na we sanse mo free ho oni obi ani social media so ntokwa ne yewura hanfa bia da bibia se no after what say it is therefore deeply painful for the family to witness an individual publicly attack a character, questioning the authenticity of legally recognized documents and make damaging allegations without presenting a single piece of credible evidence. So I'm saying, engineer man ko hadwen say obi a on there o say obi ani sem kan obi ani ntokosem sabio ne ho kanyi that lumba bra obebo ye ene de obeye wasase so ene wo say obebo mo ban na afi nsem wo court no de ni bu ma ko ye the court beka eno an na koma so de na nso we na yakoso no e benya nipa bia mana ba bonten na obe kasa de tia ye ma me no ene ko da nchen ye nso wa nipa bi ba bonten na obeba abe kasa kra ma awade ankrata jama imra editum jama ko editum no obe sheda ba abe kasa abebu krata asa entia na eba sanso ane ha adwisa nsem wani pe ikin na no wontimi amfa dance ye ba akokra ma say die nti America say na me akoso ya se wanda lumba wale nkrata no ebia enimu ebia ma dance ye ni wontimi amfa dance bia ansa ma afei ensem bebra wo kan nsem bu ye ma me akoso se won fi se o oni nipa bi kura din ko wonya de no wontimi amfa dance ye ba akokra ma kire se o die nti a ma me akoso ya se wa America say o yesi ni nenso guso kan nsem say Ebasa me hadwin pa. Then the Bush follow to us no much said. The Fosu family wishes to remind the public that freedom of expression is one of the pillars of every democratic society. And of course, say, mind biano, yeah, Kabamin Kabi woman, democracy woman. Obia wakonya say what share na freedom of expression. Said yeah, a boama or money tumpo. And so kabi biwa say. However, freedom of speech is not a license to publish falsehoods, defame innocent people, or deliberately destroy another person's reputation. So mo kam obi ate say e wo mo say o man bia ka be ma nka bi wo no ye ma kwan say obi an kire na dwen obi an kasa emfamfa man no say na dwen sie no e de fa ne ma hodo nanso o mo kam obi ate say ye wo ka be ma nka bi amamu mu na obi an kwan say o kire na dwen nkire say o betumi asore na waka nsem bia wo pe e wa abransem a wo pa wo kan oni adansie bia ensem a wo pa wo kan oni nyina so bia ne basa na ekwa adwen esan say yes wo kwan say o kire adwen de nanso wo so me hwe say adwen kire a wo be kire no o nyina so ti asem we bi aba be kan o se nkwa hwe say asem wo be kan wo nyina so san de nti amesi ma me akoso say wanda lumba wa de krata no e fake ni de nti amesi ma me akoso say wan ni pa bi din komo e ka say na de adanse aba o so wantimi an kire adanse bi na wo be kan say trasa e basa e ya na ha adwen pa enti yenhwe ni na mo amenti mi aso enti freedom of expression no nkyere say na freedom of speech no nkyere say obetumi atwa ntoro ya fa nipa ho egu nipa bi hu fin aka nsem ya egu nipa bi hu fin anase obetumi ahyeda say obi abira wabo obi di ekura no obesey no there be ni kwan say pasa afei otoso no say every right carries with it a responsibility, and those who intentionally spread misinformation must equally be prepared to answer for the consequences of their actions under the laws of Ghana. It was just an request. Will be our crimes watching again. Will be our crimes for Kasa. Our young man, dear. Nancy, young Shenny, say, Bray, you go so near Chay, you would to me say, Cassana, my Quano. As soon yet die so. Sasimi Abecabiano, and one man, ye be a bar. 1 hour can't once the one also soon. Now, what I dance say, Obe Cantoro, I can't send you go, be with you, be winning a dance piano. I was so ya crado pass, I believe piano, say, do good exam, any more betting exam, any much as well. So I can't, the entire Mecasa, any say.
And as for much, despite the hurt caused by these repeated attacks, Mrs. Akosia Sewafusu has chosen the path of faith rather than retaliation. And to say, and some no, you need one dance here, videos need be one America say, I am a person born platform. But what things will be able to carry from my Akosia Sewa. I am a hard dream. If you are a sister, don't bring some out for cancer beside the funnel. But Mamma Akosia Sewadi and Alba, Tina Melimit Mos Mamma Akosia Sewadi. What things will be a man for can edify Mamma Akosia Sewa. There's a be a tia say, ratty. And then it was a bazaar. Then no much I say, Sans a man for a carafire mamma. Akosia Sewadi, Didier, and all. Yaway again say, on you be any meeting once will be any pretty beer, so you'll be a cast in the afternoon, or any better or new ground at the debby. And your retaliation on the or did you say Yamena within the same at the Amana? Indeed, she offers the following message. Dear message now, I offer. Or say, your lies will never overcome my truth, Lady Awusu mother. I place everything into the hands of the Almighty God, whom I faithfully serve. And through be about my friends, Lady Awusu. I don't have friends, mother. You're what TikTok. I be candy fan home. Intimate through be our Becca fan, intimate son of credit be other. Afei ono maame akosia se wade onye hwe kod na semi na ama nyame twedi ampo tobo nso a obo nso ogba awia nyame a osom no afei maame akosia se wase o se ka ama obi ate say truth does not need to compete with falsehood, it only needs time. Na say ni kwan se no kore ene entro epre ma baako enya akunya tsaso na se baako di hine na ya twese ni na bre ne hia sanse bre ne nkrabia ene wiase ye de bibia nto de ogidi se bre eso a sabi nyame be sign no na wi asat bibia ase won se no kre mama akosia se wa na se mo ka oni intro bibia after what I say when that time comes every person will answer for the words they have spoken. Sa bre ne ba obi a wadi intro bi e de agu ne ho fin obi a kan se bi ani bi afa na ho e de agu ne ho asbia e ho be hia se obi gina mu na wadi adanse e de afa tro ya waka and say adanse waka de agu ye mama akosia se wa so after what I know say the entire Fosu family is deeply saddened that a young woman could publicly direct such disrespectful and hurtful remarks towards a widow who deserves compassion, dignity, and respect. I say, I agree. Lumba Bushing in a deal, say, say, Ababa, ya be a one share, then you in quick tracer. Now, but to me, I should have banned a few so. I be can somewhere hardring, a dear Abuya mammy and Tia. I be can somewhere hardring, a dear Guya mammy and was. A wabra. Ya maame kunani ya ni kura ye nyame de ya na ogusu di aweho sabe ohia odo ohia anidie ani buosonko na nso ababa yi amfa ni anto ahani ma wi na no be kan nsem wote sa e de agu ya maame ofin afin that no ba busu an the entire Fosu family omo na di ya sa aba ntimi ba wonten e be kan sansem na omo chirem say our Ghanaian traditions and Christian values teach us to honor our elders, protect widows, and comfort those who grieve, not to mock them or subject them to public humiliation. It was just say, yeah, before you in Ghana for your mama and your money in actually say, any year Christopher, for yes, some ye say, Obia, or your penny, Obia, or your kunani, now would deal. Bible say, any su, any near or any tinisu, Obia, said, all how your money would use to be any su. Now, young fed the any woman penny for yen, yet Johnny and now 1 year chain, and Pobia crying and crying for the a man. Near no meaning to me into one. Nanso ekoba saa ne nei maame akoso se we di areho nyina na yenu aban fa ni anto na otimi be kansem saa de be di maame akoso se wa ho few otimi be kansem saa se be ya be bo na wa yi maame se na ma Ghana fo bi super maame ya public humiliation na ha adwen pa na ha adwen na odi saa ya no na maame akoso se wa ekotu Bible bi ekotu Bible che say as the Holy Bible reminds us, honor your father and your mother so that you may live long in the land of the Lord your God is giving you. Okay, in time. Moses woman told me a tier dune chemu dumino Exodus chapter 20, verse 12. Or say, said the Radia Semsini, the word Jano Neni, I won't kwana aware. I was Sasia, Tradian Ponya Copon, Eddie Mouth. So it will be a trust and catching the be a quash where the church, see any Johnny and any. Now, but it's me a barbon thing. I be good name, mammy, any more Sassan, because I'm mamma. Mamma Cossa, I'll be me, I want to copy. Indeed. Obi obetimi awo na be kan sem sa de afa na wa bra woni na so bia na ha adwen pa na afi ma omo kire bushani kire omo kire say this timeless command is more than an instruction to respect one's parents. It reflects the broader duty to honor our elders, show compassion to widows, and uphold the dignity of every individual. The Bible asem ya ken kan Moses omo to so me said you no chemu du bienu e kire say e wa just say I say abre bia yenhwe say ye de ani die ani bu ebema
awofo anya ya awofo nko a obi biara ya wɔkyɛn yɛn afinya no nko a obi biara wɔyɛ panyin ɛwɔ yɛn mpatamu yɛde ne die ne bo ma no yɛbɛbrɛ yɛn ho ase ama no yɛde ɔdɔ ɛbɛtae ɔbaa kurani akyi ne yɛn kasa nsɛm mu ɔya ɛde afa ɔbaa kurani ho na afei yɛahwɛ sɛ yɛbɛgyina mu yie na obiara gyidie obiara nidasoɔ obiara fapem yɛn ntima na yɛ sɛ yɛ ositie biara no yɛbɛkura mu yɛn ne mu yɛn kansɛm ɛmfa ebu obi animtia ɛba saa na ha adwen paa na ɛna abusua nsɛ to so bi na ɔmo kyerɛ sɛ the Fosu family remains unwavering in its belief that the truth will ultimately prevail nti abusua na deɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo gyidie sɛ edi ɛnahen sɛ deɛ yɛ a nokura bi a ɛwɔ nsɛm no mu no ebepie ama wiase nyinaa ate aseɛ nti ɔmo ka ama obi ahunu saa sɛ nokura na ɛyɛ dan a ebepie na afei sɛ nokura no pie a we also have confidence that Ghana's judicial institutions will continue to uphold justice and ensure that no individual is allowed to maliciously tarnish another person's reputation without accountability. Therefore, say yen temuo efa wa man Ghana our judicial system ne say omere so begina brand ye na o ma hwe say abrano bia o ma na ye adwuma the ko ba so obi kan nsem we mu oya obi kan nsem we ni adanse ye nyina so obi adi go obi mfia we say nipa no be kasa nsem no wo so timi bu ne nsem no akonta wo so we accountable to one nsem a o dia beto Ghana na boa ama pipia ya asomche and afei we therefore appeal to journalists, bloggers, content creators, social media influencers, and the general public to exercise restraint and responsibility before accepting or sharing unverified allegations. Almost say, therefore, I want 10 times so. And Ghana, my mother, baby, I will show me beer, so my immune, my immune. What more she say? Almost say, you know, Brazil, say, yeah, can't say, be a yabutre. Aya yen hwɛ sɛ asɛm a yɛka no sɛ ho ba asɛm bi a yɛn na yɛka nti yɛn ntum sɛ yɛn na yɛka saa asɛm so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ansa yɛde nsɛm bi sɛ aba abɔnten na yɛabɛhyɛ bi obi kɔ aka asɛm bi sɛ yɛde aba ne abɛbɔ sɛ wei sɛ na wei ka baabi ɛne kwan sɛ basa ɛsan sɛ nsɛm bi aba saa yɛn nso yɛ aid the person na ɔka saa asɛm na ama no aba abɔnten so nti yɛn nso mmara no bɛtumi ne yɛnya nti yɛhwɛ yie na baabi anya asomdwie ɛna afɔ tɔs bi na ɔkyerɛ sɛ in today's digital age misinformation can travel around the world within minutes. But once reputation are damaged, the consequences can last a lifetime. So I say we are see we and trying na da sima na edu we are see be a and afi se ko ba se sima na nsem bi a ya kan nya no kre e dey fa so mesi na obenti na so bi biara ho say in this case ma yakoso ase wa ho na edu we are see be na agu ya ma me ani mu ase e ko ba sa be bia e be san ya ma me yakoso ase wa kodu no ye san ko duro de bia enye yi so enti aya ni kwan se so sansem so se ma kwan na obi aka nsem bi saa e de akoye ma me akoso ase wa e wana so bi biara ho enti se kan nsem bi obi kan nsem bi saa na o de gu ma me hu fia e bia tina nipa na ba be ka so me pa cho asema me kan kwanti saa na so na bia wa say na kodu no oyi na no kodu obi anyi ti e be last the consequences be life be last a lifetime ye enti was e hwe ni the two one among aboa na bia ya asomche and after owie no chim say the family wishes to make it clear that it will continue to defend the dignity, honor, and legal rights of Mrs. Akosua Sewa Fosu through lawful and peaceful means. Omo kalumba busi anche se. Omo kam obia ti ase se. Omo de. Omo di ntine boto. Se obia be di ntine boto wi ase probefrin ka abede kuma sekra. Afin kura bia be jai su wa asasi so a. Omo kam wi ase na te se. Omo be koso a agina mu. Na omo taye ma me Akosua Sewa chi. Na omo aboye maame Akosua Sewa ni din ho ban omo aboye maame Akosua Sewa ni nim din ho ban se be ya obi a fa mbala nhye nsem eme toto ayampia mfa engu ye maame ho fi eme kan nsem a enim emfa ya maame ho fi no mbe boye maame ho ban aboye din ho ban ahwe se omo bi an kan nsem fa ngu ani wase anya ne bonus no mo be fa mra kwan so e na afia smedue kwan so bia be ya maame Akosua Sewa ni mudie bia omo kura bibia ya asomdwe afia omo kire se omo makwan da. We will not allow falsehoods, fabricated stories, or deliberate attempts at character assassination to overshadow the truth or diminish the legacy of Charles Kojo Fosu Lumba and the honor of his family. The omo come will be able to say, omo play the biara da. See, obi shada fan tro na da and same way na so and afi obi shada empe kwatiko bia so me de me wiata so ase ma me Akosua Sewa me gu ani mu ase. Na Akosua Sewa person me kan same ama
sabi na sem kwa ma ye de wo Ghana fo anim na Ghana fo bi metai no so as give skill narrative bi say ma ko say ko ati say why say wa bra yin na so bia e ba sa e ya na e be ha adwen pa nti wo kan wo bia ate say omo makwa omo abusuafo no emu bia nka nsem fam ye ma me akosia se wofi omo nka nsem emu bia nye nyoma ensem fata mfa emu e ma me akosia se wa enwofi e basa e be ha dwen e basa e ya ne tia emra eni kwan se e basa kra afo mbesa so aka ye omo wi atan so omo makwa emu bia enye nyoma e be ha dwen ye be guda de lumba chance ko jofusu a legacy say that make na o so maka ye ma me akosia se wa de e omo sa kala lumba de say omo makwa emu bia meka ensem we na da e ntro ni na so na ni fapim bia say be ya obeka na say lumba kwa ye fan send dignity lumba kwa ye fan send image ye fan gu ni hu fi e ma ni o man kwa adwen which shouldn't be the case and you know and also yen say mo kana for ensem a o be say amanfo be kan ye ensem a e be kura busuan mu yie e be page busuan no e de ni monyam e be bre busuan no e na mo kan sa and after all chim no we no say history has repeatedly shown that falsehood may capture attention for a moment but truth has the power to endure forever and no kure abakosama kam ya tiase ya idea dance say eju ba bia ntro na da etimi ejina mu kakra ejin na na so nyame ya don a emre pem no enokre ebeba na nokre ba nokre ni bidin na afebo kopi mi se bia se bese edie bia nei obetimi akanse bi na nya nokre na dance bia ni ho oka begini wo mountains wa na so bene du na ko ba sense ma nipa no aka no a ye ogusu aka na nokre ba mu a nokre no ba ebegina ma afebo ya sa be no nkontompo enya kunya entina so ebiem afei o say truth must be challenged. Truth may be challenged, it may be delayed, it may even be attacked, but in the end, truth always stands. So no kwen say omo kan bi ate. Se do ba bia eya na nokre e wo ho a yetimi gye nokre ho achi ne ye nye nokre ntum afedu ba bia nokre kra wo ho a yetimi twetwen nokre na se a edu ba bi kra nokre wo ho a na ye kaseti an nokre no sanse ye mpesa nokre ni bedi ni nti. Na so de omo nim ne se eya denia se wiase ehye den a mfinhia wodo bi ebedi bia che beche bia nka ho ehye den cheche wona finti no nokre ne beba na nokre na bedi hene e wo bibia so ne atensem ase ye busia wei aye the Fosu royal family e no maba abonten abe defend ye ma me akoso asewa afi o makasa ti a wo mu ahyeda e ba monten so e be kansem a enim e di gu ye ma me akoso asewa ho fi o me futu o mu na se be ya o mu nyai na ye ntumi nko enko enim esanse utwa ntro di gu nipa so abani na so bia no bible kaseti asa obetime nya so asotwen e na Ghana mrampo e makwan sa so obehye da ase obogu akoso asewa ni mu ase obe kansem e de gu dat lumba ho fini e ma akoso asewa e ho fiti we ye futu yo mo dia ma yin na teacher opani ni aba friend say lady a usu mother ya na so oba abonti abe kansem bibre nsem ni bi o kan say sabi o e ma akoso asewa kwa na wale yanka ta fake afi say bi aba ban kwa kan say o e ma akoso asewa kwa 29th of July na say last week ya no ya ma mekosia so ane Roman father kwa na omo ye call ni ade eni nyina na ebusia ba abonti abechi bi nsem entesa nsem bebre na aba kai bi o ha me no mentime ka me fitimi from animal so ase but be see nya an overview of nsem aba kai ye ntiama the Fosu royal from aba abonti abechi nsem nti ebusia ayi tigi na be boy na ehwese nya me na be ya don no ama ne saso na masudwie ene pepepe aba rest in peace to the legendary Charles Kodwo Fosu Dadolumba Ghana hanyum to for be na obia ni ho ya otise no ye bompa ese nyame na anya do no mas mji mra na bibia enye boko ye kwei kai se ye tonfie watwema ya be a 4-bedroom house baako aye master bedroom afre na kana a single room self contained woni ji ho afafira number the friend no then nkasa na bibia nkoyi emfa ma afi me kanfo obi twedi enterprise ya ma kuma se South Central Junction ho e na be ho mo koje ntare papa empo papa ni perfume papa na bibia nkoyi for ma dey chat okra aye Battle Grace Financial Services your number 1 financial group. The number 1 intermediary group, yeah, Fast Kasem Insurance, near the Ghana for American Canada. A Battle Grace, woman American for at the amount to make and Mamma Dana Kusina to us in a record of every point. Na and I'm the Sony Battle Grace to an amount of BBA, Mkoyi, and Pharmacy, they say. Now, a fatal recharge is the main country, and they open car at all. But to see a sum of Caribbean Croby, I'll recharge, I'll be also, and no car, and no Kodan. Every also can where you swatch it. But open so tongue can win out of for maybe how. Ko recharge na fa kan ko mo ton do sika ma e bia o ya banjuma ni unya ka ope ba sika sem no wo form enti wo ko ya be fa so maybe bia how and one say wonin recharge atwin komo omo na the place ba ko the ti o ya banjuma ni adanse ni na so ni na
Oma card bi no tia kakra na be bia ye dia ma afi so bia ono wa kwantu o person to card bre busia for Ghana but don't ko ya be fa so me be bia ha ko recharge o ba be so no ma assist no ma cho ko ya betimi afa so no metu amo na be bia akoso yi asomdwe kwan so dia ma busia me da assist o jebre na hwe no me stress nyame na anya adom no kasa ema asomdwe ma ni once na asomdwe ba nji pepepe ya ba nyame na anya adom na pepepe ye bia mbra na obi ohun se teacher na fa won ye bia so no se be munya pepepe ni atenten ne ba na so ntimi etuntimi twa ni enkonkwa ni maybe be anya so you be the kwabna so ha e by Grace TV then dey can be kind ho let's subscribe my wati you want the probably yeah the best mo nyame kan maka bye bye.